asobola oyo baba waife Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola omunonya n'omunyweza ng'owangula nenda twegemu omutonzi yenka eziramusinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe Lungi alikuwa wa media bambi chokola chabeyo kuba ngo tugobera kitizamwe amani dasa baba yakaba kali kusubscribing to go ahead and subscribe like and share our videos iwabe yo not wona bambi tokusaba omalo kubona emboze ife bambi tomala gava uno olumuka bambi jawala kigamba subscribe mukale myufu okikoneko kigamba subscribe kiri kujja kuidawo kyo kitegeeza nti onabo tweyunzeko kikuyamba nti buli mbozi tutako bambi obo omuku bantu abasokerwako okugifuna tewerabira kokona okade notification bell kikuyamba nti buli mbozi tutayo bambi omanisibwa ndi Yazid Yolisigira awo ife busadombi kado ngawe muri kumbona bambi ndi bano kuiduka era nga ndidye kugula kumere okutwala mu district eyebugweri okutwala ko kubambi omukaire negagaza bina gwe twabalaga nga bambi ali mu mbeera mbi mwidi ewiche yewaire nabaletere mbozi eyo mukaire negagaza bina bambi owe ku kyalo kiwani zabino ono yafumbirwa mu bitundu ebyekaliro wabula ekyembi kyali nti mwira yali yazala ya abana babiri bonka atenga babawala kino kyava ku embeera mbi kuba omusaada we yafa abantu abekyika bamugoba ku itaka nga bamulanga ati yazala ku mwana mulenzi yazala gawala gerere bamugoba ku itaka babe bamusindikiza otekyonzira bambi yatambula ngazira kwayamba yagira kubuko ya muwala we yafumbirwa mukwerimu ya muzimbira akayumba ati mama bawo ndako kuma ekyembi ekyaliwo kiri nti nikana akayumba yebali bamukumira mukwerimu we yali amuyamba bambi yafa zabina naigaga yabawo ngasigere ngazira kwayamba ali ano ku kyalo wabula bamusakisana bamuyamba ku kamere ni muwala we yasigalawo omusaada olwafa ye nazira obuyambi omala bambi twajayo twabalaga embozi ya zabina nga ali kulira ngakati olundi asula nga talire akasenta akemere sabuni nembere kiyumba kitona so oluvainuma olwokulaga embozi eriyo omukyala mami wange mami gesa embozi yamugema kubambi ku mutima yakati Yolisigira akasente kakano yogule ku omukyala oyo bambi kumere era nga tuli wano kuiduka tuguza ku mutiere kira 10 akawunga kira 10 akasente akanasigalawo tuli kujja kukamuwa azabina bambi kamuyambe koko so muneyunge ku nga tujja mu bitundu ebyobugweri okutwala zabina negaga bambi ku buyambi ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos mami aliwa mami twize afunya ku buyambi bwe lidiyo okugemesa tafuje tutyame kuwale deni nkuwe ebintu byabene bino kale sesa wan oh zikoti mami sese kuwana tiama kameraman sete no mwana mami tiamira utuwaye kuwana mali ndaire mwabale kwetuika wadenka alikwe oli kutwebaza bichi byo kali kubona madenka alikubona kunkubo ine nenkapu eyo ngesa no sobulamu bwange obulamu bukoba ki buli awo wabula ono yenka manda waire buli kintu kye manda ekyo ekikubanda oli bono oli kuba ku lubuto akulya okay so twava wano nga tukabere ku buzibu obukusumbuwa akoti endala etuli bubi majisita kumpi wano koboti endala akamera olwisi tulomba bulombe olwisi kabula atukobere nagememba go najabwa nalimera
alimira abantu nole omwana yalimira abantu kale olisogema embago wajja walimira abantu neobozira wikina najja napakasa bupakase iwe osobola okulima noba nakola otya owona bwire saawa 3 diti wavaayo olw'amaiso galemye ng'olima biki anti odubira omuntu yakubaako okulya abakooleko nkati kamala kuba yeena aba ali kupakasa bupakase ninze mpakasa twakubagalala twafuna ekyokulya awooni olunaku olwo twaluzibya takuwa akasente ya ojja n'omulimira akuwa jasi waku kamere be ampa bwakasente twajalale ku maduuka twagula akamere leero kabulezira muntu yeena leero ndala yagwa wa mwogo taikiriza kuwa buti akasente lwogire n'olimira kuko omuntu ebyo byokembe omukulima asobola okuwayo akasente ngakaimeka 3,000 menti tisobola lubimbi lwa mutwalo buti 3,000 lubimbi olumira kwena kuimeka enaku oba 2 oba lulala ngegavaire nga isubiito osobola otemera emboli abe tikasobola bikata wabula okuduba obusubisubi obwo nsobola jasi kuduba busubisubi kuduba budube busubisubi muduuma w'abantu aye ebidandaali ntema n'amalawo aye waduuma omwereere awo nimalimako so otasobola kutemera kulima mu bidandaali kuba amaiso gakabona bulungi osobola okutema n'ebidandaali wazo otisubi ntema kale tigakabona bulungi ova mu nnimiro nga mwene yali kuba mpungu ngakuba mpungu ati nkoze eki kino nfiirirwa so okuva lwetwava wano obulamu bubaire butya nada mu byenfenka waka n'enfenka n'ebyokulya enfenka olunaku olwo tweyagala lwetwali awo mweyagala mutya twafuna akabando twata kuziiko kala akasente kenakuwa wagulamu agulamu kabando tukuyuga awo buli muntu bamanta ku sowaani katoosi kalala twabaawo mwalira ku kavaaki bwali bukubikubi lina ivaisoga lyebaawa bwebwaga buno obupindi eikubi neryempindi empindi enderu ediri ntabula eri eikubi yabayo eyobyo yabayo eisuusa eyobyo neri obumuli erikaawa erikaaga eikubi neryo eritakaawo eryo eribuna kawowo eriba n'ebikoloto bya bidandaali makaba 3 kyokuba eikubi likukolera likolaye kuba gabagira okwaga abayaye wa muntu tewataamu ku bwiddo menze tisobola kulimya nnimiro yange lwagemye akakatala ako tujja twalima nga kumpi tikatuuka wala nga kala lweyo tituukayo nga kumala ku kiwaani ono ninka nti nja kikuno tituukayo wabula nebuyungula kwabo olelandeta ngandanima aidade okutala kwena kwe yekikairiko kalima biki ate kubula kyakulya nze tusana kukuleta wange tujja kulima ntula wasente nako iwe olima biki byolima iwe anti omuntu akoba atyo nga iwe aye omuntu akatishiya me alifwali nga amusakirira tobonaawo omuntu akusaniza ati alifwali ate nga wofa kati nkuli yaide yandubira ku aye nga tikida wabula naku nekudaaza kale bambi tuli eno tuli owomukaire Zabina naigaga bambi yetwabaleteraku olwo nga ali mu mbeera mbi Zabina ngembako bwere nti yali afumbirwa kalire eyo ayo omusale oyo yafa ate
abantu ab'omusada bamugoba kutaka kuba tiyazalawo omwana mulenzi mbu yali nagawala gerere walina nasigaze oyo yenka ati ajire nagawalage noyo yenko niwe katonda neyakwendeza abagala ti baana abagala baana aye tibakidinga baana ate nga bali mwitu ajire n'ebyana bye bali mwitu nkulimpegano nze tikalya mwana mulala oyo aye era ali kundiisa pakarasti tugenda kubisekebwa eriyo mami wange bamweta mami Gesa mami Gesa omukyala abeeyo wala bambi emboozi yamugema ku mutima yena yakati yazaliwa bamukazi awe ekitiibwa abakazi yena yakuba ati mwana muwala ngoyo oba oli awo tiyakula tiyandibira ekyo kyali mami Gesa yampa akasente yakati gyogwireku ku omukairo y'emmere bambi omutwalireku omukyalo oyo taba mu Uganda abakuliya kwa Uganda bamweta mami Gesa yampa akasente yakati Yazid toya kukuza bina oba oli awo wakamwerabisaako okwenako n'ebigambo byebamukondera tabaire mu mbeera nnungi tomana oba oli awo katonda ganaamusobozesa asobola okutuwaakale n'akasinga kukwawo so leero kenkuleeteire omukaire ke bampaire neyanziza ino emirundi kamaala era lwaki tuyida n'ebifaanani ebyo tikuba nti buli betuwa buyambi tubalaga ebifaanani aye kituyamba ku nti abatuwa ebintu bire bategeere nga tukoze eki tubituusiisa era n'ebyo byebatuwaire kuba olutambi luba luli kugema so bira byona emmere yo nikujja kugikuwa neyagikuwere yena ali kujja kubona nga nkoze eki nga njikuwaire kale so nekyo nekindeese nekindiriza eno Zabina ako kawunga nambanda dile kira 10 so ko kageme muobone kira 10 wekabatika kujire kazire nkaizeyo mama nze tukazirika wairebi negomba n'okujja ku kasasiro kule kwe basa ebyuma nje ndole olwokubula ero dile kira 10 edaka wunga neyanziza baraka fikum baraka wa katonda kwetu ikawe bale no webalire irala kale so nako nambandala yendesa yene kale ero kira 10 da mutiere ero kira 10 de no mutiere ti boloke ni mulamba ogwa tugusimye tugwizeyo niyo babulaka nitizayo olwobulumi bweni nabo baba no bulumi neyanziza ino neyanzege omutere gugulo gulingeku gugulo tenda okuba otya waire nzira yaleeta bumenefu mulamba neyanziza neyanzege alhamdulillah rabbil alamin jazakallahu fikum baraka wa yes wayisainga wena usoko tukobere bino bijja kutwala kukunga ibanga kyemereno dodi kira abiri zende sabiri kodinga wa minzani yangi kyeri nti mbeire wonga apema dodi kira abiri bishabula kutambuza pakali anti mami wafumba afumba ya eno mole naba kukobere bwafumba okay mami da kunkobera ariko kamugala wena ido kunkobera ingeri biri kujja okubatwazamu ebintu bino so mami nga tukali kweyongerayo kale nekindi kyembe nerabire oidinze nerabire ino abana natera okukairika tena ekisera ali olwentuka kisane nakwandi okwewunza kono kuliva kuki ntabanga ze nankuze oba tetuidibe kyerabize ekyerabize kigema buli muntu n'omwana omutongo oyo kimugema atali mukulu wakoba nkutumye kintu gundi aye kabiri ondeteire kambe nkutumye maadi kunwaku kabiri mpegano ondeteire kambe kale kyerabize kizira kuki kizira ku muntu yena okuze oli moto
Okay. No. So bona tuli kukola ne said no leda kukweyambisa oba kuiva kyona inde kyona kyoyenda okulyako n'akasente kaakano ekyo okulya ne kino mbigaano mba nenda kulya nenda kuliibwa neyanziiza akasente ako jijo mitwalo 2 iwe mwene idi oba oli kujja kugisuula mukasasiro oba ifa tukuwaire numpaire era neyanziiza neyanzege neyanza kamala era twala omukisa guno gwe nawe wera olukweyanza era weyanze mami Gesa bambi yatugulira emmere njebale eno mukwano gwange oba muganda wange oba mwidukulu oba muki byonna muganda wali mu myaka gyoba okay neyanziiza yebale ino yebalire irala niwo wetwise nkuga emirembe emirungi kabiri Katonda akutambuza emirembe amina era obandogere ki gatidi Katonda mwene naidi kyali kugabirira nga iwe ampa obulamu n'obugaiga byensinga kwenda byosinga kwenda kala akugabirire kyosinga kwenda nayizaire oidi dada oidi nga n'akaana kalala konga kati aida akuwa akuwe n'abalongo amina kaana kalala kati kawala nina kalenzi kalala konga kati kankobe omukazi akali kwizaku nawo asala amagezi yajjamu ebyajono dada tujja kubyogera kwezera tidi ayinza etye ndina kala ayinza na tidi aye nze eno era ku musaalo Katonda alidi oba olyawo aidakuwa atakuwe atakuwe wayongera okukuwa okay so bambi embere tuweri tomana leka tusigale nga tukanoonya ku obuyambi tubone kuba twabona munumba ebyeyaliro ozira ebyokusulako ozira blanketi masuuka ozira mpaliso ozira kigoma singa ekyo kyewandaganamu obwika kw'abaana bwoba n'obukyuka bwawayira baba yali andabirira noye yawumula kuba baba wange yawumula nze n'abanga nsigaire mulala baganda bange bona bawumula eziraaliwo waire mulala ati ninze nasigala zenka nze nali omuzibanda waabwe kale abakulu bona bawaawo nibaani naze bawaawo gazira waire nga kibye bambi mama wange yafa ndi wa myaka 4 n'akaveera kaakano ida kutamu n'emmereyo tijja kujja nako akaveera tiyinza kutaba mu bintu byo neyanziiza nebalire irala pana Katonda yakuleeta Katonda alhamdulillah rabbil alamin nzira kyenka kyogerera wabula Katonda mwene alowo obuyinza tisodde n'owekisa akukulembere amina emere ife nezambu zibona eriyo betuwe emere abantu batandika kwogera ebigambo oyo yote idi akuwati ekyokulya mwegendereza abavubuka femere ife nezamu mpegano era yo weri ne yankoba yo weri kadama ne yankoba ati dada wange ali eyo ali mu mbera ido omuyambe nze nayiti kuidi so emere ife idi wetujja abantu bayogera ebigambo idi abantu abayamba batono so omuntu wakubona nga ovaayo wayamba abantu atandika okutaawa ebigambo ebiremesa so waliwo omukyala omukere yantwalirako ku esente mayuga eyo abatabane be bamulobera okudigema ngaabonaabona ati oli kudigema sente dakyedo idi omuvubuka oyo ekisaali kukitolawo kuwa sente nagema akasente kange nakayikiza akampairo kawo omuntu tokyova obona ife ebyo tukola lwakuyamba bantu twabona twena kuba kino kyetuli batuyamba buyambi kyova obona
tuyamba mulungi sawa yona obonanga biriro olwaleero luno ebyokulya mbabubi ekiiko yawola yabanga oti sekabiri toyenda kulya ate ng'oyendayo olw'embeera era kwolwo natenduka endoolo ngaki kulya kala akasente kera kuwayi bana akasente kali katono ino akuona bwonga gula mmere agulamu emmere buuza mwana oyo neyajja yagula kale so dada bitiwo ebiri fa tukuleetaire emmere yiyo emmere yiyo mulye wedagulako ku akava mwene niwo nategera akajja okutambuza bambi eyo n'embeera eri wano obeeyo nga olina obuyambi wenda okutuyamba kuku dada neigagaza biina kaali bubi naddala emmere nentono ali wano n'abaidukulu muwala we amukuuma wano omusaadha yena yafa so buti yena nayambayamba kuku omukere aye ate era aza mulimu gwakola akola kupakasa mu nnimiro d'abantu ne dada embeera yali ku yena oluisi aba forced yena okujja mu nnimiro mbw apakasa oba apakasa biki yena so wabona era nga mbeera ya bugubi so webaye kona kolinako bambi akagoye nga wali kobera akagoye olibona akagoye azira ebyokusulaku omupaliso osobola okutuwa obuyambi n'emmere yene bambi so biti ebiri twebaza kukubambi abavayo ne bairuukirira abantu baife mami Gesa tweyanziza bambi wena ng'omuntu olina ebizibu ebibyo ayi wabona emboozi wako tono leka batwalire omukyalo oyo omukaire akabere kano kamuyambe kuku mami tweyanziza twebaza abantu abavayo anabeirukirira abantu baife mwayinaze Aisha webala obuyambi bwokola mwayinaze Aisha n'abantu mwena bambi n'abantu so mami nekyo kambuze kukole ku kyemere kyali kutukobera mali enveewo nze negololero wange so embere teweri abekyalo muliyo fe tuli eno tugezeeku nga Katonda n'omulamu mami kameramena sembera kano come closer we walekola mirimu kale sebo nena mjeva kale tuli kwagana badeta bati endagalo lidikola ki lidikovola eraja mu kibugayo lusogabana neerabira iwe oli kwekwakola so koira kumbali oli kubula mbere mujja kulya bikiye mbaira ndi kuvula bukuvula oba Katonda yandi tugabirire tidi kubambaire nzira ndese bwankwedo donkanga bolidiba nandagala dino tyakanetegeke dibaawo tomana ala bwagabirira aye wuuyo Katonda mulungi ekiseera kyona so nali wano nalaga emboozi ya dada oyo ebeere muzira kisa abatuyambyeko kubambi n'emmere eyo era ndowooza nti dda kubatambuzaako ku oli wano famire buti y'abantu bameka eyo ne dada n'abaidukulu ndi na bataano otereko ni dada ninze mwene twaba abantu 7 saawa eno bendi nabo so abantu 7 twese kilo 20 eda akawunga kilo 20 omutiere 10 n'akawunga 10 dijja kutambuza ku pakali sobola okumazaako guno omwezi gwona ogwokutaano guno kano tujja kulya katono ojja kulya katono mbaire ngoye ekiro 2 akawunga omusana n'eigulu mwali akumusana n'eigulu lwaki timulya nkuba mwali akawunga mwali akuno omutiere ekyomusana n'ekyeigulu omusana twali akawunga eigulu twali omutiere eno mukyalo musooka kulya kibi ekirungi tulya buti oli kwenda kusooka muli akawunga kawewe mali mwire ku mutiere abe twidakolanga ku mikisi olyako omusana kire igulu olyako kire so we nawe tukobere kasooka omusaada wafa nosigala ni dada ni famire yo embeera yo ebeire etya ng'omukazi kokakaluka n'okubeesaawo amaka era embeera tebaire enkalamu yakakulukutana bukulukutane oyenda abaana basome oyenda abaana bambale bebwike kale nga woofuna ikatala ojja walimira ku abantu wasobola okufunayo konaasomekeza abaana
nikona gula akawungo bafumbire balyeko twatambulira mu mbeera ey'etyo. Aya baba w'emirimu okulima tebakozesa mbeera eno nti oli mu bwetaavu oli kwenda kasente nakunigiriza nakuwa akasente katono. Ano waife mu kyalo bizira y'ebyo. Buti eno kutemera embooli ebikata 10 bakuwa sente meka? 15 donka. 10? Bana ebyo bitemera kumala ibanga ki? Awo oba n'abaana obitemera olunaku olulala. Bwawunanga mwaja mu nnimiro mwatandika okutema embaga ye nga mulikolera kufuna kamere? Kufuna kamere era 15 olunaku olulala. Ojja kunchova isaawa meka kubikata 10? Kubikata 10 obwayo esaawa 6. Obo ofunye 15. Kale mpegano lwatega otona kuluwaire. Kale mpegano n'olwedde era waawuna. Era waawuna wajja watema era wafuna 5. Banange imwe mutole yembatidire embatidire kuli omutyere gwa dada kwikisiga yembatidire embati dada kulya ku mudireka diriye kuti byangu dada bediriro okulya ku diriro okulya ku butyere difuna kuliziki. So embere tu yaba wana iwe ngotole ku okulimeza kiwekozesa koko nzira kiwako wa okola emirimu egindi wasigaira gano kujja kulima jonka capital yenzira entandikwa yene njizira walinga ni capital wakolanga biki tyali kuna mulimo gona kutola ko mulimo gwa kulima bulime gwonka alinga kufumbira musaada kumugabitibwa baba ise baba akali kwira tusabaye mbere yo mukyalo najiri mu kwayi baba babona abo mukyalo tusabaleke bamama bakolenga ko tebayinda bamama bakole ofunanisiba olwisi bumulema ngo omuntu yenko omulala so leka tusabaye nga sabe weno yiye kuko ekyo kukola ekindi oidiwo banga buti nojja no paka sanga nolima noira wakanga waliwo kuko obufulu notunda kuko bobunana otege otenda kufuna kuko obe bisatu obobunana obo bino bifaji bino bine ebiti ebinalika bino olibona ebyo biyamba kuko ai waje walimanga bafuna 15 wadirya kaini do walya igotolwala era olwala igo kulima kuchiwani kono bakwidinga tolwala buli lunaku olima era lwolwaire mwakamirukira awo nga neryekerendo odizira mbozira kale kuno lubirizi wanwa namakerenda imwe mukolesa lubirizi nti obozira dinagula makerenda gale yo musudo gwensiri ogwenda kotemu era omwana walo musudo gwensiri era omuga lubirizi yaterera oyo beda watu ala mu government busesa Kuva mpaka busesa otambula obigero obo otamusente era wobozira kasente ota ku mugongo omwana watambula waje sabe katonda byabyo ebikusi bya bisimulule obe bulungi wesimise munange osobola okubona nga olibona nga obulamu bwoli nabo butusage eno nani lyandiko oli bulungi abutinga nze ndi dano mu kyalo mbona nga mwina zitoli bulungi oketaaga oba oli awo kuba kuko bulungi okusingako kuwano woli sasa bakatonda wena tamu amaani yongera muno obwongo okuyiyanga omukyala obone nga ofuna kuko ebintu ebindi tamana tuwena wena baya anatugemera ku kabiri nakati koloti yatuida kwira kitegeera aye kirungi ife tukoze ku kitusobola dada toida ano nga tasubira nga tunamufinira kati nakabando kalese koko nakasente kako aye akasente kale timumutolako titusobola kale okutolako nga mwena akabeze yakampati jongulira ekintu gundi sobola okuva ngo ko leta sente edongeme namugwa mu nkoto jo sasule mu kibiina tisobola kale mwene gakabeda nakampati amona jongulire kwa kantu gundi oba busukali oba kavwandyeku nsobola okukatola najja namugulira era balance yabesigaire namukoba nti amona balance wowuno kale ifa tujire kandize yo mwami ono mwami oyo aine emirimu gyakola mwembi oya mwembi era ebero yabaye kujja kwemba ku bugole eyo nakanti datuje tuyambe ko kwa abantu bano maye ndi kumuyizaayo
ajja akola emirimu gye malezera neyongereyo so webaza abayambye okudada era kyoyenze okwogera nebaza bwebaze nti abayambi be bali kuyamba ku mukaire wange ninze mwene n'abaidukulu barakallahu fikum baraka wa akolenga nga bidda Allah yongera okumugaziyikiza enfuna ye awulire Katonda ayongera okugaziyikiza enfuna yo bana ninfuna kusaala eyo nze tinebwika kale bambi tijja kuswika gano tijja kuswika gano yembera olano wadada guno mpaliso guno nogugwo abana ogwadada mpaliso bana mpaliso gugwo mwaina zaye bireke kali nange mulimu gwange twenda twabiraga eka yeyo obonanga twenda kubiraga so embeera nene eri waka etyo dada tali bulungi kyobona walira ati mumusakire kituufu aba ali kwenda kale ndi Yazid Yolisigira.